A continuación, o secretario do Concello de Paradela vai dar lectura á acta do xurado. Acta de constitución do xurado. Sexta edición, certame literario Manuel Orestes Rodríguez López. Reunidos no Salón de Sesións do Excelentísimo Concello de Paradela, sendo as 12 horas do día 10 de marzo de 2001, o xurado designado polos señores don José Manuel Mato Díaz, alcalde presidente do Concello de Paradela, como presidente, don Antonio Calvo Varela, ilustrísimo señor delegado provincial de Cultura, Comunicación Social e Turismo, don Santiago Rodríguez López, fillo do homenaxeado, don Xesús Mato Mato, crego, don Xulio Xid, funcionario da Delegación Provincial de Cultura, Comunicación Social e Turismo, don Darío Xoán Cabana, escritor, e don Xavier Rodríguez Barrio, escritor como vocais, e dona María Cristina Abades Martínez, secretaria do Excelentísimo Concello de Paradela, que dá fe do acto. Constituído o xurado en forma, procédese a calificar as obras presentadas e atopadas conformes as bases no seu día aprobadas. O xurado, por unanimidade, acorda: primeiro, outorgar o premio de poesía a obra presentada baixo o lema Salicaria Maior Amarilla, titulada Regresar a Galicia con los brazos abiertos. Aberto o sobre, compróbase que o lema pertence a Manuel Terrín Benavides, con domicilio en Marqués de Villores, 80, Quinto, 2003, Albacete. Así mesmo, o xurado acorda outorgar un accésit no apartado de poesía a obra presentada baixo o lema O reloxo dos outonos, titulada O reloxo dos outonos. Aberto o sobre, compróbase que o lema pertence a don Baldomero Iglesias do Barrio, con domicilio Xanceda, a Coruña. Segundo, outorgar o premio de narrativa a obra presentada baixo o lema Releixo, titulada No Soto. Aberto o sobre, compróbase que o lema pertence a don Francisco Calo Lourido, con domicilio na Rúa do Ouro, 14, segundo B, 36.002, Pontevedra. Así mesmo, o xurado acorda outorgar un accésit no apartado de narrativa a obra presentada baixo o lema Los que no existen, titulada Los que no existen. Aberto o sobre, compróbase que o lema pertence a don Pedro Uris Escolano, con domicilio en Mogente, 17 baixo, 46.183, Leliana, Valencia. E para constancia do tratado, levántase a presente acta por septuplicado exemplar por todos os membros en Paradela na data arriba indicada, sendo as 13 horas e 15 minutos do que eu como secretaria dou fe. Vai se proceder a continuación a entrega de premios. Premio de poesía. Y me permitirán que en atención al premiado lo haga en el idioma común. Primer premio, poesía, a la obra presentada bajo el lema Salicaria Maior Amarilla, titulado Regresar a Galicia con los brazos abiertos, Manuel Terrín Benavides, de Albacete. Manuel Terrín, desde Albacete hasta Paradela, recoge el premio a continuación. El alcalde de Paradela, y Manuel Terrín se incorpora a la presidencia de este acto. Luego nos leerá el poema premiado. O xurado outorga un accésit no apartado de poesía para a obra titulada O reloxo dos outonos. O seu autor é Baldomero Iglesias do Barrio, domiciliado en Xanceda, a Coruña. Vilalbés Lucense, presidente na Coruña, que acaba de chegar, por certo, e que vai recibir a continuación o seu merecido diploma de mans de Premio de narrativa, obra presentada baixo o lema Releixo, titulada No Soto. O autor Francisco Calo Lourido, de Pontevedra. Recolle o diploma e dotación económica. E incorpórase á presidencia. Claro que Mero deberá estar sentado aquí tamén. Mero ten que estar.
que teña que sentar aquí a efectos de estar situado creo que debe. E o diploma correspondente ao accesi de narrativa para Pedro Ulises Corano de La Liana, Valencia, disculpou a súa ausencia, por tanto, seralle enviado.